Onu cahil durun tap. Koyma. Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы? Бүгінгі Құрбан айт майрамыңыздар менен бүгін 6 июнь 2025 жыл. Ош облысы Ноқат районы Қырғыз Ата айыл өкмөтүнүн туғандар көтөрмө деген айылдабыз. Бүгін буюрса өтө чоң майрам. Bir айылдын 3'ten 1 bölük bir köçesi, bir çoğun köçesi. Karimberdiyev Kengeç деген köçenin. Туғандар ушул жерде буюрса бүгүн 9 мал курмандыкка союлду. Бардыгы ушундай бир жерде союлуп буюрса. Мына туғандар өтө чоң майрам болуп жатат буюрса. Бул жакта азыр уже жамаат аялдар келди. Аксакалдар келди дегендей туғандарына. Лайк, комментарий калдырып, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Бүгүнкү Курбан айт майрамыңыздар менен бүгүн эртең менен бери 9 малды союп, буюрса азыр эми бүтүштү. Азыр эми ошо эттерин бөлүп атат. Погода сон болуп турат тугандар. Daha çok desene.